Ye ba kuwa mina. Omono ke awu mo apa. Ye ba kuwa mina. Omono ke awu mo. Kabiama rama bebiama. Kabiama rama bebiama. Kabiama rama bebiama. Kabiama rama bebiama. Dr. Sunshine Omokuwa, Naenge, Nomagiamu, one of Schengen Nation, live performance. Don't let me make say, Dr. Sunshine, Sunshine, oh, he's where I knew your papa. Obama Berama, Obama iye wa no poma iye wo iye azare niye azare iye mandogie ase Dr. Sunshine nous a gagné papa amen iye magwala ayi gwalo se iye magwala ayi gwalo se iye magwala adu ayi gwalo se adu mele no ma ayi gwalo se Uji Maria mama mia Uji Maria mama Uji Maria mama mia Uji Maria mama Eh oui Ela boute ya boute amaya O na mo ni me o ayi wa ka so ka o ayi wa ka so ka ayi wa ka so ka ayi wa o Tamana bona agi no mano bona Jamana bona ngire wo ma o Ora moya te agi no mano bona Agi piazza le wa yuno o to ate Agi piazza le wa yuno o to ate O kana no ni ma o Ipa Prato Edio eno edone kwa ire waje kayi waru le la city shop no jake wese when na die enu live performance latest album of Dr. Sunshine Omokuwa Nomagiamu one of Schengen Nation Uno na yari ama o Omagia ndalo yi Ebe no ta opa dena ye wa mene Eba ni uno yari ama Mami o ona ima Osama kwele yana o Eba ni uno yari ama o Mami o ona ima Osama kwele yana Emily, Mama Pedro, Rio Pedro. when ore audio eri ore video so when no dey yamote ugu boege Bright Altar International Nigeria Limited we 114 Topamba Road on Egedegene Nwana no ware secondary secular road junction with Benin City waye we near we Frank Odis 41 New Lagos Road with New Benin City Kemi Dowu Agnes International Company Nigeria Limited Parliament Audio and Video Production number 2 No Sayaba Street off New Lagos Road with New Benin City.